اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. برای خشنود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آواز بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: اتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا. ہدی پیشگاہ مقدس صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور دیگر آواز بلند صلوات. صلی علی محمد. خداوند تبارک و تعالی سن شکر و ثنا حمد و ثنا یم خلاق کائناتن تم ہادیت رہنما عطا کر یم ہمیشہ انسان سن زندگی مز حاضر و ناظر چھ، یم ہر ہمیش ہر حالاتن مز انسان سندن حالاتن نش باخبر چھ، تو انسانس ہر مصیبتس مز تو پریشانی مز نجات دیوان چھ. تو یمو ہادی تو یمو رہنماؤں مز آخری حجت از طرف پروردگار عالم تو جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سشسان وقت کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یم ایام ام جناب ست منصوب چھ ولادتک ایام تو یم ایامن مز ساری محافل و مجالس یتن مؤمنین برگزار کران تتن چھ امس جناب سن تو پنس آگس ست عہد و پیمان کران تو ام سنز معرفت حاصل کران. پروردگار عالم دین است توفیق انشاءاللہ بپاس محمد و آل محمد علیہ السلام سونیتن سامن پارن تھین پنس بارگاہس مز قبول. السارنی کرن معرفت امام زمان نصیب، زیارت و شفاعت امام زمان کرن نصیب، سانن بیمارن بخشن شفا، عالم اسلام اس کرن فتح و نصرت کامیابی عطا، امام زمان اس کرن ازن فرج عطا، انقلاب اسلامی ایران اس کرن کامیابی عطا. یم اس مرحوم سند ایصال ثواب خاطر یم مجلس ساز آمد کرن تم سز قبر کرن پر نور، روح کرنس مسرور ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یم ہادی تو یم رہنما من جانب اللہ تمام بشریت خاطر انسانیت خاطر چیوان صراط مستقیم چھ واضح کرت تھاوان اور یہ عمومی پیغام انسانیت اس واتناوان کتاب کی یمن ہدایت ضرورت آسے یمن خدا ضرورت آسے یمن بہشت ضرورت آسے یمن رحمت رضوان پروردگار عالم ضرورت آسے تم گژھن لبیک کرن اور ات وتہ پہ گامزن گژھن ہر زمانس مز ہر کنس ہادی تو رہنما سنز یہ کوشش روزمت ابتدا پہ انتہاس تان کہ یہ وت یس سعادت وت کمالچ وت بہشت و رضوانچ وت قرب الہیس نزدیک گژھنچ وت یہ وت گژھِ تمام انسانیتس خاطر واضح روزن تاکہ یس انسان حق پرست کمال پسند انسان تو کامیابی طلب انسان یت زمانس مز ام پتہ ہدف مقصد زندگی ژھانڈ امس گژھِ آرام سان مہیا گژھن یہ خدایس نزدیک گژھن امس گژھِ آرام سان مہیا گژھن یہ گژھِ یژھن میون دنیا و آخرت گژھِ آباد گژھن یہ گژھِ ہیکن آرام سان ات وتہ پہ پکت اور منزل مقصودس تان وتھ فرق یہ کہ ات وتہ پہ پکنس تو وتھ ہاونس دونونی طرفن ہند رشتہ قائم کرن ضروری حجت خدا ہائی وتھ مگر انسان پکہ یہ انسان ہیکہ کامیاب گژھت کیاز لقب دیتھس امام امام چھن توتان امام یوتن تان اقتدا کرن ول آسنس امت آسس لہذا یہ امت یوتن تان پکہ اب جماعتس مز شامل گژھن یم ہیکن کامیابی کن پکت کیا کامیاب ہیکن گژھت لہذا یمن رہنمان تو حجت خدائن ہز کم یہ ہر زمانس مز فریاد بلند کران فاسالو اس پرچھو سوال کرو مولا کیاز یم تہ چیز تھی اس پرچھو اس بطور احسن تمن ہند جواب بہتر دیوان اور تم جواب یم نہ تہ کائناتس مز کن جائے ملان تہند عقول پنہ جائے دنیا علم پنہ جائے مگر یس در اہل بیت علیہ السلام پہ علم الہی سید مخزن علم یتن وارد جمع سہ اکوئی درواز سہ درواز محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ چونکہ مجلس ترہیم لہذا دونوے مناسبت مد نظر تھیت کہ کلمات کرو عرض یم سارنی خاطر اس انشاءاللہ باعث سعادت و باعث خوشنودی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بنا لہذا یم ہادی یم رہنما ہر زمانس مز تیت سوال کران تت کن پنن دوستدارن تو پنن اقتدا کرن والن پرچھان انان برہ کن تاکہ یم گژھن مجبور پرچھنس پہ کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر یہ دنیا کرن کیا دنیا مز اگر یم دنیا پت نیرن تہن شفاعت مگر شفاعت میل کت کن آخرتس مز کامیابی حاصل گژھِ کت کن یہ حقیقت زندگی یہ کت کن بن اکس انسانس کامیاب لہذا ات تناظرس مز امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ات چیز کن اشارہ کران گاہے خطاب پنن مؤمنین پنن شیعن کران گاہے عمومی خطابہ کران وعظ و نصیحت کس طورس پر تو سعادت و کمال خاطر فرمائش کران اتقوا اللہ یم سات اس تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اقوال نظر تراوان از زبان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تا وجود نازنین امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اکثر جائن یہ چیز یمن امامن ہندن اقوالن گڈنیتھ لبن کہ پن کلام کرن شروع توتن تان وصیت کرن شروع سفارش کرن بشارت دن مگر یہ کہ یہ جملہ آسک نے استعمال کورمت جملہ امن وان شروع کران اتقوا اللہ خدای سن تقوا کریو اختیار ہر امام یہ وصیت کران
یِتھ کٔنۍ اَسہِ نمازن منٛز خۄطبن منٛز چھُ یہِ سُفٲرِش یِوان کرنہٕ کہِ تقواہِ الہیِچ وصیت کٔرِو سا کیازِ یہِ چھُ سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ییٚتٮ۪ن اِنسانس یہِ ہوشیٲری دِوان چھُ بیدٲری دِوان چھُ اِنسان تمام چیٖز چھُ پننہِ جایہِ مگر اگر نہٕ تقوا آسہِ یہِ شفاعت تہِ چھنہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ یہِ مقام تہِ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ محبت تہِ چھُنہٕ کینٛہہ مگر ساروٕے ہُنٛد دارمدار چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسان خۄدایس کھوژان آسہِ کھوژُن اتھ معناہس منٛز کہِ یِمن کامٮ۪ن نِش خۄدا رُکایس تِمو نِش گژھِ پتھ آسُن ہٹان یِمن ہُنٛد امر کرس تِم گژھِ آسُن تِم کامہِ انجام لہذا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پنُن یہِ وصیت امے عنوانہٕ شروع کران اتقوا اللہ وسلموا لنا تقوا ییٚمہِ ساتہٕ آو یعنی توحید آیہِ پرہیزگٲری آیہِ گۄنہو نِش دوٗری گٔیہِ واجباتن پٮ۪ٹھ عمل گٔیہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان اتھ مرحلس واتکھ امہِ پتہٕ کٔر دوٚیِم مرحلہ ژٕ پار وسلموا لنا سٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ یُنٕے یوت کٲفی چھُنہٕ کینٛہہ بلکہ سٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ گٔژھِو تسلیٖم اکھ گوٚو دعوا کرُن اظہار کرُن یہِ ہیٚکہِ عام تہِ کٔرِتھ ہر کانٛہہ چھُ کران اسہِ وٲتۍ آیادِ شابان یا مناوان 3 شابان المعظم پٮ۪ٹھٕ مُسلمانٕے یوت نہٕ کینٛہہ غیر مُسلمان کینٛہہ ہر کانٛہہ اِنسان مےٚ حظ چھُ خراجِ عقیٖدت کرُن پیش در بارگاہ امام حسین علیہ السلام مےٚ حظ چھُ کینٛہہ شعر لیکھمٕتۍ در بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام مےٚ حظ چھُ کینٛہہ خراجِ عقیٖدت کرُن پیش در بارگاہ باب الحوائج جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام خوب یہِ تہِ چھُ کران خراج عقیٖدت یہِ تہِ چھُ محبتُک اظہار کران مگر امام چھُ ونان نہ یِمن کامیٲبی ضروٗرت چھِ یعنی یِمن پٮ۪ٹھ معرفت چھُ اور معرفت مفروض طاعت یعنی مےٚ چھُنہٕ أمِس امامس گژھُن سلام کرٕنۍ اظہار عقیٖدت کرُن تہٕ نیرُن کینٛہہ نہ بلکہ مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز اطاعت وٲجب معرفت امام چھُس اَمہِ عنوان یعنی یہِ امام ییٚمِس بہٕ گژھٕ نزدیٖک نہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ أمِس امام سٕنٛز اطاعت چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ وٲجب اور امام چھُ أتھۍ چیٖزس کُن اِشارٕ کران یعنی اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پرہیزگار بنکھ ژٕ ژلکھ نہٕ اڑوتے کینٛہہ ژٕ کرکھ نہٕ فقط ہوٚکھُے محبت کینٛہہ دعوایی یٲتۍ کِنۍ نہٕ کینٛہہ وسلموا لنا گوٚو امام چھُ امر کران اگر کامیاب گژھُن چھُ دُنیا ضروٗرت چھُ آخرت ضروٗرت چھُ شفاعت سون ضروٗرت چھُ بہشت ضروٗرت چھُ رضوان ضروٗرت چھُ وقت چھُ اکٲے کہِ ژٕ گژھکھ درِ اہل بیتس پٮ۪ٹھ تسلیٖم سرخم سرخم امہِ عنوان کہِ ییٚتٮ۪ن یُس امر یی ژےٚ حوالہٕ کرنہٕ ژٕ گژھکھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ عمل کرُن یُس چیٖز أسۍ اہل بیت علیہم السلام بیان کرو سُے چیٖز گژھکھ ژٕ پننِس دل و دٮ۪ماغس تہٕ اعتقادس منٛز تھاوُن ہر کانٛہہ چیٖز یُس أسۍ بیان کرو سُے چیٖز گژھِ آسُن بیٚیہِ کانٛہہ چیٖزا گژھِ نہٕ چانہِ بارگاہہِ منٛز چٲنِس دٮ۪ماغس منٛز چٲنِس علمس منٛز چانہِ زندگی منٛز چانٮ۪ن عبادتن منٛز محافل و مجالسن کُلہِ زندگی ابتدا پٮ۪ٹھ انتہاس کُنہِ چیٖزا گژھِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ آسُن کینٛہہ تسلیٖم یہِ اکھ گوٚو خٲلی یُن اہن حظ بہٕ حظ چھُس محبت مگر باقین جاین تہِ چھُس باقین ہُنٛد محبت تہِ چھُم خوب یہِ چھُنہٕ اکوے رنگ رٹان کینٛہہ أمِس چھُ اکھ چیٖزا اہن حظ أکِس گوشس منٛز چھُ محبت اہل بیت کُنہِ جایہِ چھُس امیُک تہِ اظہار کران مگر یُتھُے امو محافلو امہِ زندگی منٛز نٮ۪بر نیران چھُس بیٚیہِ تہِ چھم واریاہ کامہِ باقٕے رنگ تہِ چھُ میٲنِس وجوٗدس مگر قرآن چھُ ونان نہ اکوے رنگ صبغت اللہ سُہ رنگ یُس رنگہِ خۄدٲیی آسہِ یہِ رنگہِ خۄدا کتٮ۪ن رٹہِ انسان یہِ چھُ أکسٕے جایہِ رٹُن یُس دروازٕ اہل بیت علیہم السلام یہِ فرمٲیش کوٚرُکھ کہِ نحنُ باب اللہ أسۍ چھُ خۄداے سُنٛد دروازٕ یعنی ییٚمِس یہِ رنگ رٹُن چھُ رحمتُک تقواہُ لباس لاگُن چھُ یہِ چھُ أکسٕے جایہِ میلان بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ جایہِ میٖلِتھ ہر بازرس منٛز میلہِ نہٕ ہر دُکانس منٛز میلہِ نہٕ یہِ چھُ أکِس جایہِ میلان انسان تسلیٖم گژھِ امہِ پتہٕ چھُس یہِ رنگ یِوان عطا کرنہٕ صلی علی محمد نتہٕ چھُ ہر کانٛہہ گژھان مختلف بازارن منٛز مختلف چیٖزن منٛز مگر خاص نفرن چھُ ونان نہ حظ یہِ چھُ ییٚمہِ کارُک ایکسپٲرٹ یہِ چھُ یتھ تجارتس منٛز مٲہر مگر سُہ ییٚمہِ پنٕنۍ زندگی آسہِ أتھۍ کامہِ منٛز صرف کران یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کُنہِ کامہِ منٛز آسان مٲہر
یہ دپ جناب بیاکھ کٲم ات خٲطرٕ چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ گویا یہِ چھُ اتھ کامہِ منٛز تسلیٖم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پنن شین پنن معتقدن یہ خطاب کران یعنی اگر تہ کامیابی ضرورت یعنی سہ مقام یتھ خاطر اس پروردگار عالمن خلق کرتے وسیل بنائن اگر سہ ضرورت وت اکے یوتن تان تھی تسلیم گژھو تسلیم یعنی 100% بیٚیہِ چیز نہ کانٛہہ اورٕ یورٕ کینٛہہ مولا امہ پتہٕ حظ بیٚیہِ کانٛہہ چیزا یعنی اس یس اعتقاد ونو توحید کیا رسالت و امامت و قیامت و شفاعت سوئی چیز یس اس بیان کرو تھی ونو نظ اچھنا بوزمت یت کن یہ بوزمت چھن در اہل بیتس مز چلان یتن سلونی ممبر آس تتن چل مے حظ بوز فلان جائے یت کن مے بوز بازرس مز یت کن دپان یت کن چھ مسل نہ یتن مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر سلونی سلونی قبل ان تفقدون مے پرچھو ام برہ کہ بہ تہ مز دور گژھ یہ پرچھن یعنی یس چیز تہ بیان چھ کرن سہ چھ یتی تمیک جواب چھ یتی اور تاریخن دیت کلن ہیت یتن انسان یوان اس مختلف دروازن گژھان اس مطمئن اس نہ گژھان پتہ یم سات در اہل بیت علیہ السلام پہ یوان سوال کرنے ضرورت ٲسٕکھ نہٕ پیوان کینٛہہ بلکہ اور اوس یہ مخزن علوم الہی یورے ونان فلانہ سوال چھ یتھ کن جواب چھ یتھ کن یان یہ حالت ٲسۍ وٕچھان پانے اوس اطمینان گژھان نہ ییٚتٮ۪ن علم الہی آسہِ سُہ گژھِ یہوے آگُر آسُن سُہ گژھِ یہوے ممبر سلونی آسُن وۄنۍ ساتہٕ انسانس اعتقاد امہِ عنوان آسہِ یعنی بہ چھُس تتھ مکتبس سۭتۍ بہ چھُس تمن ہادی تو رہنمان تو امامن پت پت اقتدا کران یمن نہ پرژھنٕچ ضرورت چھ کینٛہہ یمن نہ پنن پان پرزناونٕچ ضرورت چھ کینٛہہ یمن نہ ناو وننٕچ ضرورت چھ کینٛہہ بلکہ یم سات یہند وتہِ پٮ۪ٹھ انسان پکان چھُ روایت چھ اشارہ کران زائر بنہِ محب بنہِ عزادار بنہِ فرمان بردار بنہِ امام چھ ونان أسۍ چھِو تۄہہِ زانان تُہۍ چھِو اسہِ زانان یم سات وٕچھِو یم سات سون احساس کرو یم سات حاجت روا گھو ام پہ احساس کران نا پز پہ یہ امام مگر سانو شیو سانو محبو اچھو ناو ست زانان اچھو کردار ست زانان اچھو امہ محبت ست یم محبت ست پن وجود چھو رنگ نمت تھمت اچھو ام ست پرزناوان تہ ناو ونچ اس ضرورت تو یم سات کا مشکل آسہِ سوال آسہِ تہ سوال کرنے ضرورت کیا تھی یو یوت تسلیم گھو اس یورے سوری کیا بیان تریم چیز فرمان ورد الامر الینا سانو شیو یم سات تسلیم گھو بس یس حکمہ یس قضا یس قدرہ سہ ترو اس کن پان بہو فیصلہ کرنے یم سات تہ آگ مونون بادشاہ مونون امام مونون بس ما تھو ام سی تاب پانے ورتو ساری زٹھل کرنے اخ امام چھ اخ حجت اس یم آیات منائت یہ بوڑ چیز اعلان کران کہ کائنات چھ ونان یہ ہسا کائنات چھ ونان نجات دی کائنات چھ اعتقادس کہ یہ اخ منجیا یمس من صفت آسن عدل و انصاف قائم کر مگر محب تو شیعہ چھ اعلان کران نہ امام چھ نجات چھ دیوان عدل و انصاف چھ کران سانن حاجتن چھ روا کران بس ورد الامر الینا بس مکھوژ اور یور مدب ان پت کیا حظ گژھِ ژٕ کر سٲنۍ اطاعت سۄ چھِ سٲنۍ کٲم ژےٚ کامیٲبی دِنۍ سۄ چھِ سٲنۍ کٲم ژےٚ رزق دیاناوُن سۄ چھِ سٲنۍ کٲم ژےٚ شفاعت دیاناوُن سۄ چھِ سٲنۍ کٲم ژٕ مِثال نتیٖجس ژٕ روز حکمِ اہل بیتس پٮ۪ٹھ عمل فٲصلہٕ چھُے نہٕ ژےٚ کرُن کینٛہہ ورد الامر امر تراو اس کن کیازِ صاحب امر چھُ پانے سورہ قدرس مز چھُ أتھۍ چیٖزس کُن اشارہ یعنی یم سات تھی یہ سوری وہ کیسا کرت الہی الف کرت معافی منگے تمام چیز حاجت روئی تمام ٲخرت چھ سہرس نیران دپان چھ نیر جناب
یوتن تان یہ طلوع فجر گژھِ صاحبان امرن تان یم امر واتن یمنی چھ دسکت و مہر ام ورٲے ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ. یہ سورہ قدر یتھ امام چھ فرماو یہ سورہ امامت. اگر امامت ثابت آسہِ کرن سورہ قدرٕچ دلیل یہ لیلۃ القدر ہر ؤری یی ہر ماہ رمضانس مز یی تقرار گژھِ پس ہر زمانس مز ہر ؤریس مز اکھ صاحب امر گژھِ موجود آسُن. ام کھۄتہٕ کم بٔڑ دلیٖل چھنہٕ اسہِ امامتس خٲطرٕ انٕنۍ کینٛہہ. ورد الامر الینا اسہِ کُن ترٲیِو تُہۍ اوامر. تہنٛد زندگی کیا تہنٛد مقدر کیا تہنٛد اولاد کیا تہنٛد زندگی سُہ سنوٕے تُہۍ. ییٚمِس انسانس پاے آسہِ مےٚ چھُ کاربار تٔمِس حوالہٕ کوٚرمُت یُس مٲہِر چھُ. مےٚ چھِ گٲڑۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اتھن منٛز دِژمٕژ یہ چھم پاے یہ چھُ ایکسپٲرٹ أمِس گژھِ نہٕ اورٕ یور یہ چھُنہٕ پریشان آسان پتہٕ. مگر یان أکِس انٹرینس اتھ دی یہ کر أمِس 10 فون توٚتام یوٚتام واپس کیٛازِ اطمینان چھُس یہ گوٚژھ سیوٚدُے واپس. ییٚلہِ اطمینان چھُس نفر چھُ کٲمِل آرام سان کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پرواے سُہ واتہِ پانے. امام ونان امہِ عنوان تھٲیِو اسہِ نسبت اعتقاد قضاء متعلق قدرس متعلق زندگی تمام امورن متعلق حتیٰ تہنٛدِس مرنس متعلق حتیٰ روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مہم مشہور صحابی اوس دوس اوس حارث حمدانی ٲخرن ایامن منٛز آو دیدارس مگر وٲنسس حالت امہِ عنوان پیری منٛز چھُ وۄنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ تہِ عصا ڈٔکرٲے سہارٕ دِتھ ووت در خدمت امیر المومنین علیہ السلام. ییٚمہِ ساتہٕ آو دوٚپمس آگا وۄنۍ حظ چھُس نہٕ ہٮ۪کان ؤتھِتھ تہِ یعنی وۄنۍ چھُم کۄٹھو تہِ جواب دیُتمُت وۄنۍ چھُس نہٕ تمہِ عنوانہٕ اوٚتام اوسُس تۄہے سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان ہورٕ یورٕ شرکت کران وۄنۍ حظ چھُس نہٕ بہٕ تتھ حالتس منٛز کینٛہہ. مولان کوٚرُس فرمٲیِتھ دوٚپمس تیٚلہِ کیٛازِ آکھ دوٚپمس مولا تُہنٛدِس محبتس منٛز یعنی گیُن لایق اوسُس نہٕ وٕنکیٚس کینٛہہ مگر اگر آس حٲضِر گوس زیارتس خٲطرٕ تُہنٛدِ محبت. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کٔرٕس یورٕ فرمٲیش دوٚپمس اگر ژٕ آکھ میٲنِس محبتس منٛز ول بوز تیٚلہِ انعام. ژٕ آکھ اورٕ محبت ہٮ۪تھ ول بہٕ دِمے یورٕ اجر محبتس. دوٚپمس مولا کیٛاہ حظ دوٚپمس یہِ زان حارث کانٛہہ شِیا کانٛہہ مؤمنا حتیٰ کانٛہہ انسانا چھُنہٕ سُہ ییٚمہِ دُنیا نیرِ مگر میٲنۍ زیارت مےٚ وٕچھ. دوٚپمس مولا اتٮ۪ن اجر یہِ چھِ سٲرنٕے وٕچھان تُہۍ چھِو ونان سٲری. دوٚپمس مگر مؤمن وٕچھم تمے عنوانہٕ ییٚمہِ عنوانہٕ میون محبت آسن دُنیاہس منٛز تھومُت. یُس ما بدل آسہِ دُشمن آسہِ ولایت قبوٗل کٔرمٕژ آسن غیر مُسلمان آسہِ اتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ یہِ وٕچھِ امی عنوان. دوٚپمس مولا امہِ پتہٕ صلوات سوٗزِ بر محمد دوٚپنس مولا یُتُے چھا اجر دوٚپنس نہ یُتُے چھُنہٕ اجر کینٛہہ. دوٚپنس ییٚمہِ ساتہٕ مؤمنس شاندس پٮ۪ٹھ یِم سُہ مؤمن ترٛایہِ نظر فوراً پرزنایم کیٛازِ محبت چھُنہٕ پننِس وجوٗدس منٛز اطاعت چھنہٕ تسلیٖم چھُنہٕ کوٚرمُت. نتہٕ ما چھُنہٕ ظٲہر زندگی منٛز چھُنہٕ ظٲہرن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وٕچھمُت کینٛہہ سوائے تِمو یِم در زمانہِ امیر المومنین ٲسۍ. مس حارث حمدانی ہر کانٛہہ مؤمن ہر کانٛہہ محب ییٚمہِ ساتہٕ نیرِ بہٕ واتس شاندس پٮ۪ٹھ نظرٕے یٲژ ترٛایہِ الگ عالمس منٛز آسہِ. الگ عالمس یتھ روایت چھِ ونان کُل زندگی چھُ أمِس انسانس امہِ ساتہٕ یِوان برونٛہہ کَنہِ پیش یعنی احتضارس واتان چھُ کُل زندگی ابتدا پٮ۪ٹھ انتہاس تام اورٕ یور چھُ نظر تراوان. مس حارث ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ شاندس پٮ۪ٹھ واتس نظرٕے یٲژ ترٛایہِ پرزنایم درحالہِ کہِ ظٲہرن وٕچھمُت آسٮ۪کھ نہٕ دُنیاہس منٛز یان پرزنایہِ اطمینان لبہِ. مگر حارث فرق چھِ یِژٕے یٲژ تُہۍ محب چھِو اسہِ اعتقادو سۭتۍ محبت سۭتۍ پرزناوان أسۍ اہلِ بیت چھُ تۄہہِ ناوٕ سۭتۍ ولدِیت سۭتۍ تمام چیٖزو سۭتۍ پرزناوان. صلی اللہ علیہ محمد.
حارث رکیو نہ کیا مومن اس واقعی اس المؤمن کا یہ چال دس مولا یتو یا اتی یوت دس نا اتی یوت نہ دس ام پتہ گژھس منزل قبر ہند مراحل شروع باسس سۭتۍ سۭتۍ محبس ام پتہ صراط کن تر باسط سۭتۍ سۭتۍ محبس حارث احمدانی ام پتہ صراط ترت ساری گزراون جہنم نزدیک اتن لگیا کہوٹ ایمانس یہ جہنم کمس کن یہ برو کن امیک نار حارث احمدانی یم سات تھی محب جہنمس نزدیک یو نن بکر جہنمس حکم اے جہنم اے دوزخ آرام ہے یہ چھن اور یور نفر کیا یہ چھ میانو محبت ولایو مس صلی اللہ لہذا چھو امام فرمائش کران یمس یہ ضمانت آئی دن بشرط تسلیم بشرط اطاعت تمس چھن پریشان گھنی ضرورت لہذا فرم ورد الامر الینا ثمسان نتیجس کیا محب سہ روز پن ذمہ داری دنیا مز ثم ون بہ چھس کن میانہ ست کیا گژھِ ثہ روز کام انجام دان نتیج دن ول اس مارکس دن ول اس رزلٹ کڑن ول یہ عام نفر کان عام ٹیچر دپ نا جناب اکوئی بچہ کلاس مز لہذا کلاس گھن ایگزام گھن نا یہ عدالت الہی امیک قاضی کم امیک قاضی یا علی انت قسیم النار والجنہ تہ قسیم قسم کرن قسمت کرن جنتو مومن ثمسان ورد الامر الینا ژے ذمہ داری دنیا مز مظلومس حمایت کرن کر ولو تنہا آس حقدارس حق دیانوس امر بالمعروف کرن ولو ساری مخالف گھن ژٕ تراو نظر میانہ وقتک امام چھا مے رضی کن ثمسان ات کن کی واجبہ چی ژٕ روز انجام نتیج اس مز یمچ تعلیم اس یت اثرس مز رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ دان یم سات سوال کورس آگا سوری ونکس طوفان فلان چیز ژٕ درامت انقلابہ کرنے تمام چیز یہ گی سوری ختم تازہ تازہ حوضہ علمیہ کم آمد بارس تمام چیز دے چھ پائی ذمہ داری کیا نتیج کیا گھِ بہ زینا حکومت اسلامی بپا گھا نہ گھا مے وظیف مین ذمہ داری قیام کرن مے کرن نتیج دن پروردگار یم سات نتیجس انسان سن تیل ہیکہ کہین کر امام امے چیزک نسخہ دان ژٕ ذمہ داری اور سہ نتیجہ ونکس وچان پورٕ دنیا تیار کہ کن طریقہ ختم کرو مگر تمے ختم گژھان پانے سو انقلاب پنہ جائے باقی سو رہبریت باقی سہ ہر جائے باقی ورد الامر الینا فعلینا ام پتہ امام فرمان فعلینا الاصدار کما کان من الاعرار سانو شیو سانو محبو سن ذمہ داری اس پہ یم سات تھی اس پہ پشرو پن پان پن عوامر اس کن تھو اطمینان سان بہو اطمینان کہ لیف تھو کل پہ نا یعنی پن ذمہ داری روزو نبھاوان پنہ کام روزو انجام دان اس اہل بیتن پہ ذمہ داری تھی سیراب کریں صلی اللہ یہ سن ذمہ داری تھی بے نیاز کر یہ سن ذمہ داری اس تہ ضرورت آسہ سو ضرورت پور تہ ات چیز ست واسطہ کی ولا تحاولوا کشف ما غطی عنکم مگر ستی ٲخرس اخ وصیت کر سانو شیو اس ذمہ داری سیراب کرن مشکل آسان اس پائی یہ امام ونان اس تہندو حالو نش با خبر اکس لحظس بے خبر گژھان تہ نش نظر عنایت تلان تھوٚد بس اس چیز تہ نش آمت پوشید تھاونہ اسرار آمت بیان کرنے تمن مو کوشش کران پرژھنچ واریاہ چیز انسانس مقدرس مز مگر کشف چھس نا پائی چھس نا کی موت کر یس کتن یس یہ معلوم کی کت گرس مز یی
کس آسس مول موج یہ چھس نہ معلوم امام فرمائش کران یم چیز تہ چھ آمت تھاون پردس تل تھی مہ کرو کوشش یمن پردہ تھود تلنچ کہ کیا پتہ کتن نیو تاب برداشت کرنس کن جائے انیو نہ تاب برداشت کرنس مگر یم چھ اس اہل بیت تہند آگ تہند مولا یم زانان چھ کمس کت مز مصلحت سہ چیز عطا کران امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف یمن دون ترین جملن مز کل مقصد زندگی تو کامیابی اعلان کران اخ سانو یو تقوی پرہیزگاری یعنی امہ علاوہ کانٛہہ چارہ چھُنہٕ کہ تھی تھوین خدا روشنائت ام پتہ یو سنس دروازس نہ جناب اس ے ست واسطہ ہمس نئے واسطے نوز باللہ اس تمس ست کی اس معاملہ ژے ست نہ سون معاملہ تیل ییٚلہِ أسۍ خدایس ست آسو کیاز سون مقصد چھُ خدایس تان واتناون ییٚلہِ تُہۍ تتہِ آسو دروازٕ تھاونومُت پانس بند کٔرِتھ ہر اعتبار لہذا سٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ یُن واتناے نہٕ فٲیدٕ کینٛہہ وسلموا لنا کامیابی کت کن یہ زندگی مز اطمینان کتن یہ کہ پشرائی فقط اہل بیتن بی کن پشرائی نہ حتی زندگی پت کن مراحلن مز پشرائی نہ اخ بوڑ بار مرحلہ اتی انسانس کہوٹ لگا یتن ون سلموا لنا دب جناب امام صادق علیہ السلام یت کن فرمائش کران امام رضا علیہ السلام یت کن فرمائش کران امیر المومنین یت کن فرمائش کران دپان جناب اہن حظ تھی چھو پوز ونان یہ روایت مگر اسنا بوزمت یت کن مسلہ گو روایتس پہ اتی ونان یعنی مے چھن ات پہ زیادہ اعتبار اس یہ بوزمت کتان ونان یت کن لہذا اتن ونان یہ شاید یہ ہیکہ پوز یہ انسانس تسلیم کے دائرہ مز نبر یہ تو اکس جائے نبر درو یعنی پانے بہ چھس تمہ عنوان و تسلیم تین تو لکٹ اخ مثال پنہ معاشرچ ماہ رمضان ین وول ون کہ پڑھے اللہ تعالیٰ کر انسان جوانن آباد انشاءاللہ اڑ ژھانڈا عیز پتہ سات اڑ ژھانڈا 15 شعبان تان ون دپان جناب نہ ماہ رمضان مۄکلہِ ام پتہ وچھو نشان سات خاندر سات تمام چیز اس ام پتہ کار خیر انجام یم سال ونو جناب یت پہ یہ سات نہ جناب اچھا بوزمت دپان دون عیدن درمیان گھن خاندر کرن اس گۄڈنِکِس بچس گۄڈنِچ کورِ اہن سا کٔمۍ چھُ ووٚنمُت کٲنٛسہِ اِمامن چھا ووٚنمُت نہ حظ دپان سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ نہٕ دِوان کرنہٕ سلم و تسلیم چھُ اتی یعنی تسلیم چھا پٔزۍ پٲٹھۍ اہل بیتن کنہٕ کنہٕ فقط تھایس أمسٕے پتہٕ ییٚمِس دپہِ جناب نہ حظ امہِ دۄہ چھُے نحس امہِ دۄہ چھُے کیٛاہ تھام مگر پتہٕ تھایس یتھ یا علی امیر المومنین ونان مےٚ چھُنہٕ اہل بیتن سیرتس منٛز پیغامس منٛز کُنہِ جایہِ یہِ مسئلہ چھُنہٕ کہ زٕ عید آسن ماہ رمضان پہ عید الفطر پہ عید القربانس تام اتن کیا کن جائے حرام خاندر کر یا کنس امامن کیا فرمومت نہ جناب اگر کنس زٹھس نیچوس گۄڈنیُک خاندر یمن دون درمیان کور یمن گژھِ اور یور یمن گژھِ نہٕ مثلاً اولاد صالح عطا یہن زندگی روز نہٕ کامیاب بلکہ فرمو یہ چھُ اکھ مستحب عمل یس انسان انجام دی یان انجام دی تان چھس برکت حاصل وقت چاہت نہ خدا ہاں یہ ونان کہ تم ایام مثلا قمردار اقرب آس مختلف چیز آسن یم انسان سن زندگی تو آئندہ نسلس مز فرق اہل بیت علیہ السلام دپان نہ اس نش یہ پیغام کی مگر شیعہ پانس ونن وول معتقد ونن وول محب ونن وول دپان جناب نہ اہن کن جائے تہد ون صحیح مگر یہ شکی روزِ تہ بہتر ام پتہ وچھو وہ گھن کن عید غدیرس پہ 10 کاہ کارڈ وتن گھر مسلہ چھن کیا مگر عیز برہ گھن گھن یعنی یہ عیز برہ مے روز شک شک یعنی مے چھن یقین معاذ اللہ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام پہ مے چھن زبان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتقاد یہ حظ وہ شکی روز نہ گھر چھن زنان مانان یتن سیرت اہل بیت دپک نہ سیرت اہل بیت یہ بوزمت یہ عربن جہالت کس دورس مز رسم تم ماہ شوالس مز عقد کران یہ زانان نحس منحوس زانان
بعض روایت ات کن اشارہ کران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن اخ عقد ات ماہ شوالس من انجام یوان اکہ طرف یہ لکڑ مثال یعنی واجب عملات تہ کرن کہ مستحب عمل نکاح کرن مسئلہ اکہ طرف سیرت اہل بیت بیٚیہِ طرف بوزمٕچ کتھا یہ دپان نہ مے ات پہ روز مے باسان اپری کیا تھام گژھِ اپری کم تام خزانہ پھٹن اپری مگر اس خزانن ہند آگر ات پہ چھم شک یہ شکی روز ژٕ دِہَس بدل سا وسلموا لنا یعنی تسلیم چھُنہٕ ییٚلہِ نہٕ أکِس لۄکچہِ کامہِ منٛز روزمرہ چہِ زندگی چہِ کامہِ منٛز تسلیم گوٚو یقین گوٚو اعتقاد آو یقیناً بجن بجن کامٮ۪ن منٛز تہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ قطعاً ہیٚکہِ نہٕ انتٮ۪ن انجام دِتھ کینٛہہ ورد الامر الینا سانوشیو کس کن گژھِو کامیاب پنٕنۍ فٲصلہٕ ترٲیِو اسہِ پٮ۪ٹھ پانہٕ مہ نِیِو فٲصلہٕ ہر اعتبارس منٛز أسۍ چھِ تۄہہِ نسبت تیٖتیٛاہ آگاہ یوٗتاہ نہٕ تُہۍ پننِس پانس آگاہ چھِو أسۍ چھِ تۄہہِ نسبت ییٖتیٛاہ آگاہ تہٕ محبت کران یان تُہۍ روایت چھِ اتھ کُن اشارٕ کران یان تُہۍ شیعہ سٲنۍ محب سٲنۍ بٮ۪مار گژھان چھِو أسۍ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تہِ چھِ أتھۍ حالتس منٛز آسان أسۍ چھِنہٕ باخبر روزان کینٛہہ اگر خدا نخواستہ گۄناہ کٔرِو أسۍ چھِ تُہنٛدِ بدلہٕ آسان استغفار وۄنۍ کُس منتظرہ چھُ یہِ امام سُنٛد مانن وول أمِس چھُنہٕ کُنہِ جایہِ یہِ امامہ پیوان یاد مگر تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بچس دب لگہِ فوراً چھُ ونان صاحب زمانس یہ چھُ بہترین چیز مگر امے ساتہٕ گوٚژھ سا یاد پیوٚن کِنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تجارت کرِ تمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ اَسہِ امام یاد پیوٚن ییٚمہِ ساتہٕ میراث بٲگرایہِ تمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ اَسہِ امام یاد پیوٚن ورد الامر الینا امر کٔرِو اسہِ کُن نٲفِظ ژٕ سان اگر مےٚ دیُت پتہٕ کیٛاہ بنہِ اگر مےٚ حقدارس حق واتنوو پتہٕ کیٛاہ بنہِ ورد الامر الینا ییٚمہِ ساتہٕ مؤمن یِوان چھُ یِہوے منتظر امام زمان دپان جناب نہ حظ بہٕ حظ کرٕ سورُے وۄنۍ حظ چھُ مےٚ باسان بہٕ یِمہٕ روزنہٕ یتھ دُنیاہس منٛز لہذا بہٕ حظ کرٕ تقسیٖم کرکھ کیٛاہ حظ اسہِ حظ چھُ رِواج روٗدمُت أسۍ چھِنہٕ کورٮ۪ن دِوان مثلاً پٔرنٮ۪ن منٛز کینٛہہ اسہِ چھُ زِٹھیو فٲصلہٕ نیُمُت مثلاً أسۍ چھِ دِوان نقد یا چھِکھ دِوان فلٲنۍ چیٖز یہِ تِم ونن یہِ زیُٹھ بنووا بوٚڑ امہِ کھۄتہٕ کہِ امام صادق سُنٛد فرمان آسہِ أتی کیٛاہ حظ چھُ تھوٚمُت چوٗنکہِ ہُمِس اولادس چھِ زیادٕ نیٚچی لہذا أمِس دِمو زیادٕ ہُمِس چھِ کورِ یژ أمِس کرو ییٚمہِ عنوان یعنی بہٕ چھُس کران فٲصلہٕ چوٗنکہِ ہُمِس چھُ یہِ چیٖز ییٚمِس چھُ امام کیٛاہ ونان ورد الامر الینا ژٕ مہٕ سان نہ سان رزقسٕے نہ سان آیندسٕے بلکہ ژٕ روز سانٮ۪ن فرامینن پٮ۪ٹھ عمل کران برکت دِنۍ گٔے سٲنۍ کٲم رزق واتناوُن گٔے سٲنۍ کٲم ژٕ مہٕ کر کٲنٛسہِ کھش أتی چھُ انسان نا آیا بہٕ کرا أتھۍ پٮ۪ٹھ عمل کِنہٕ بہٕ روزٕ پننہِ منمٲنی پٮ۪ٹھ ورد الامر الینا سانوشیو ییٚمہِ ساتہٕ اتھ اطاعتس پٮ۪ٹھ وٲتِو أسۍ چھُ ہمیشہِ تۄہہِ سایبان کٔرِتھ أسۍ چھِنہٕ کُنہِ جایہِ تۄہہِ یلہٕ تراوان دشمنن نِش چھُ محفوظ تھاوان تمام چیٖز چھُ انجام دِوان مگر تُہۍ انجام کیٛاہ دِیِو یِمن اسرارن پٮ۪ٹھ پردٕ آمُت چھُ تراونہٕ تُہۍ مہٕ کٔرِو کوٗشش تِمن نِش گژھنس کیٛازِ قرآن تہِ چھُ ونان عسا ان تکرہوا شیئا ممکن چھُ واریاہ چیٖز یِمن نہٕ تُہۍ پسند ٲسِو کران تُہنٛدِ زندگی منٛز یِوان وہُوَ خیر لکم مگر تِمے چھِ آسان تُہنٛدِ خٲطرٕ بہتر اور کیٛاہ باسان واریاہ چیٖز تِم یِمن تُہۍ ونان چھِو نہ حظ یہِ گژھِ آسُن مگر تِمنٕے منٛز چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ شر اصل ہر اعتبار انسان درگاہ اہل بیتس پٮ۪ٹھ یِوان جناب مےٚ حظ ترٛوو پنُن پرُس 15 شعبان تہِ عریٖض یُہُس تہِ ترٛووُم فلٲنۍ جایہِ تہِ ترٛووُم فِستٲنۍ جایہِ مگر وُنہِ حظ گوٚو نہٕ مےٚ کانٛہہ حاجتا پوٗرٕ 15 ؤری مٲتِم اولاد منگان حٲصِل گوٚو نہٕ کینٛہہ رزقس منٛز وسعت منگان حٲصِل گوٚو نہٕ کینٛہہ فلٲنۍ حاجت منگان حٲصِل گوٚو نہٕ کینٛہہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام چھُ روایت کران از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہ یم اسرار تۄہہِ اسہِ کٔرمٕتۍ حوالہٕ چھِ تِمن مہٕ پرژھِو کینٛہہ سُہ چھُ أسۍ زانان اسہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ دیُن فرمون در رقاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوس شخص ایمان اوسُن آمُت پنُن مال و جان اوسُن سورُے ترٛوومُت پتھ کُن در جہاد اسلام اوس آمُت سعد اوسُس ناو
پہ یم سات مسلمان سپنو وہ ہور کفر مز آمت گرکیو کڑت ژھنمت نہ میراثی نہ چھپن جائی نہ کھین چن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دہ اکہ مسجد نبوی کن تشریف نوان تان کرک نظر سعدس عجیب حالتس مز گویا ونیو اس ونو پنن الفاظن مز ژھنمت لباسا عجیب حالت پیغمبر یتھے نظر کر دل نازنینس لج گرائے گویا اوش لوگن جاری گژھن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم سات نظر کر تان گو جبرائیل امین نازل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیا غمگین خدا چھ ونان تہندس دل نازنین کیا گو غمگین مغموم کیا آیا سعد سز یہ حالت چھنا برداشت گژھان دپنس یا جبرائیل آ پز پٹ سعد سز یہ حالت چھم برداشت گژھان سعد تہ شاید آسا یژھان بہ اوسس ہوتہ وسعتس مز کت چیزس مز مگر ونکس چھس یتھ حالتس مز وۄنۍ یم سات یہ چیز ون امر پروردگار عالم آو جبرائیل پیغمبرس کر فرمائش یژھان چھک سعد سز حالت بدلاو پیغمبرن کور عرض یا رسول اللہ یا جبرائیل پروردگار عالمس مز مے چھن یہ حالت گژھان ام سز برداشت یہ آس ات فقر و تنگ دستی مز ام پتہ نماز تہ اسلامس تہ قربانی تہ تمام چیز یا رسول اللہ حکم پروردگار پنہ مال مز تلیو 2 درہم یم کریو سعدس عطا دست مبارک خاتم النبیین رحمت للعالمین مت 2 درہم تلی سعدس سعد بنیا آخ مسلمان بنیو تمام چیز یژھان چھک نا پان کی کرن زینن کاروبارا یا رسول اللہ اہنز کر یژھان چھس مگر کر کیا مے چھن کا مالا والا چھم نا مس رٹ یس بہ 2 درہم ژے عطا 2 درہم دت پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم یان 2 درہم دت وار وار لوگ سعدن کاروبار کرن بفضل الہی بدست مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد سن کاروبارس لج برکت کس سعد اس ہمیشہ پیغمبرس ست ون اذان آسان گھنے سعد آسان مسجد نبوی مز حاضر کان جماعت چھنہ امس پیغمبرس ورائے گژھان اقتداء پیغمبرس مز نماز کیا تمام چیز انجام وار وار لج کارس برکت دن دہ پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم بلال اذان دان پیغمبر مسجد کن تشریف انان اتے وچن اذان ہچن ختم گھن مگر سعد ون ات جائے پنس معاملس مز خریداری مز مشغول توقف کور پیغمبر نظر ترو یہ سوئی سعد اس ون اذان آسان مکمل گھن یہ آسان مسجد مز ووتمت مگر آج سعد دکانس پہ تجارتس مز مشغول یم سات نظر کر سعد بلالن ہز اذان مکلاون ژےٚ ارادہ آز مسجد کن ینس اتے وچ سعدن بدلومت پن لہجہ تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گویا تھی مے ونان ونکس وقتس یم ساری خریدار تراوک بہ اتی بہ کر پانس نقصان بہ یم مسجد مز نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تھی مے ونان یمن سۭتۍ مے لین دین پونس رٹنے دن یم تراوک بہ ساری اتی بہ وات نماز جماعتس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ونکس مے سوری ٹائم ام خریداری ہند تھی مے ونان یہ ژھن بہ اتی ترٲیِتھ بہ وات مسجد مز نماز پیغمبرن کر نظر وچھن سعد سن لہجہ تہ ون بدلیومت یان یہ نظر کر غمگین گو پیغمبر یہ چھ سُے سعد اس میں سی نماز کیا اول وقت کیا جہاد کیا تمام چیز مگر فقیر ہندس حالتس مز الگ دنیا یتن ون الگ دنیا متان گو جبرائیل بے نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ حالت چھو غمگین کران کن ہا حالت چھ زیادہ غمگین کران پیغمبر امام حجت خدا یہ طبیب انسانیت یہ دود پرزنامان یا جبرائیل نہ یہ حالت چھ زیادہ غمگین تر کیاز ہوتن اوسس نہ دنیا کیا مال کیا مگر آخرت اوسس آباد پوشید اوسس شاید آسا ونا باس اسلامس من میں کیا میلیو مگر یم سات مال میلیوس یہ کش ووتھس یہ پرد تھود ووتھس وچھن ایمان رودس نہ برابر لہجہ بدلومن نماز ترون پیغمبر ست بدر طریق من تعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تُو نجات دن ول رحم کرن ول یژھان چھو سعدس امہ حالت مز نجات دن
یا جبرائیل آ ام سٕنٛز یہِ حالت چھم نہٕ برداشت گژھان بہٕ وٕچھ یہِ آو ہُمہِ وادی منٛز اسلام چہِ وادی منٛز مگر وۄنۍ وٕچھِ أمۍ سُنٛد عاقبت چھُ خراب آخرت چھُ خراب گژھان یہِ چھُ دُنیا نِش دُنیاہس منٛز گرٕ گژھان آخرت نِش دوٗر گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ گٔژھِو سعدس ؤنِو تِم 2 درہم ہیٚیوُس واپس یِم تۄہہِ عطا کٔرۍوُس پیغمبرن دوٚپمَس اہن سعد ٹھیٖک حظ چھُ وۄنۍ چھُکھ ژٕ کارٕبارس منٛز مشغوٗل مگر ژےٚ کٔرٕے مےٚ خۄدایَن ییٖژاہ برکت تِم 2 درہم کرکھا مےٚ واپس کِنہٕ نہ وۄنۍ چھُ عجیٖب لہجس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تُہۍ چھِو حظ ونان 2 درہم تُہۍ ؤنِو 1,000 درہم بہٕ تھاو تُہنٛدٮ۪ن قدمن منٛز کیازِ مال چھُس وسعت چھس پیغمبرن کوٚرُس فرمٲیش دوٚپنس نہ مےٚ چھِ تِمے 2 درہم واپس پنٕنۍ بکار بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ ایکسٹرا وۄنۍ تُلِن 2 درہم یِم دِتِن دستہِ مُبارک کے پیغمبر یانہِ حوالہٕ کٔرِنۍ وارٕ وارٕ لوٚگ کاربارس ییٚمہِ ساتہٕ سنیو یا رسول اللہ یہِ کیٛاہ حظ حال دوٚپمس مےٚ آیو ترس چٲنِس حالتس پٮ۪ٹھ گویا ژٕ تہِ ما آسکھ کُنہِ جایہِ ونان مگر چون ایمان اوس مکمل آخرت اوس بٔچِتھ خدا اوسُے رٲضی رسول خدا اوس رٲضی خداے سُنٛد مسلہٕ ژےٚ نہ اوسُے نہٕ دیُن کینٛہہ آزماونہٕ اکھ مال آیہِ عطا کرنہٕ مگر ایمان ہیوٚتنَے متزلزل خدایس نِش ہیوٚتنکھ دوٗر گژھُن رسوٗلس نِش ہیوٚتنکھ دوٗر امام زمان أتھۍ چیٖزس کُن اِشارٕ کران تُہۍ آسِو زندگی منٛز أتھۍ منٛز حسرت کھٮ۪وان فلٲنۍ چیٖز نہٕ میلہِ بیٚیہِ صبح شام أتی درِ اہلِ بیتس پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛازِ میلیوٚن أسۍ چھِ مصلحت زانان کُس چیٖز دیاناوو کُس چیٖز یہِ کیٛاہ پتہ وٕنکیٚس چھُو مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز میلیو پتہٕ ترٲیِو درِ اہلِ بیت تہِ کیٛازِ سانس چھُ أسۍ یژھو نہٕ تُہنٛد جُدٲیی تۄہہِ ما دِی دُنیا دھوکہٕ مقام دھوکہٕ مگر یہِ ترِ تمے ساتہٕ فکرِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز واپس نیٖرِو أسۍ چھِ مرحمت کران أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ آسان أسۍ چھِنہٕ کُنہِ جایہِ تراوان ییٚمہِ حساب اہلِ بیت علیہ السلام تہٕ امام اسہِ خطاب کرِ امہِ حساب گژھِ شِیعہ آسُن پوٗرٕ تسلیم یعنی سداے گوٚژھ یہِ حظ چھُ امام سُنٛد فرمان یہِ گژھِ نہٕ دوٚیِم کتھ کرُن یہِ حظ چھُ حُکمہِ قرآن یہِ گژھِ نہٕ دوٚیِم کتھ کرُن کیٛازِ دپان أسۍ چھِو تۄہہِ یان معموٗلی مسلہٕ آسہِ أسۍ چھِو تۄہہِ سُہ حل تُہۍ روٗزِو اطمینانس منٛز تُہۍ روٗزِو سٲنۍ اطاعت کران تُہۍ مہ ہیٚیِو دٔچھِنۍ کھوورٕچ پریشٲنی منتظرن چھُ بوٚڑ بار مسلہٕ یِہوے ہر جایہِ دُنیاہس منٛز ییٚتٮ۪ن آزماونہٕ چھُ یِوان ییٚتٮ۪ن دُنہِکۍ حالات چھُکھ یِوان ییٚتٮ۪ن مرُن زیوٚن چھُ آسان أتی چھُ وٕچھان دٔچھِنۍ کھوورِ زیادٕ کان حُکمہِ امامس نہٕ کان گویا چھُیی نہٕ کُنہِ جایہِ نوزُ باللہ گویا یادٕے کوٚر نہٕ کُنہِ جایہِ اَسہِ چھُ اکھ شہداہن منٛز شہید امیر غان فرماو ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد باب صٲب نقل کران یس اوس سٮ۪ٹھاہ شہادتُک شوق تھاوان اور ہمیشہٕ اوسُس از جوٲنی پٮ۪ٹھ شوق مےٚ گٔژھ زیارت امام زمان نصیب بہٕ گوٚژھُس تٔمِس حضرت سٕنٛدیو رِقابو منٛز آسُن ہمیشہٕ اوس نٮ۪ماز امام زمان آسان پران کُنہِ جایہِ اوس نہٕ ترک کران کینٛہہ پنُن پان اوسُن بنومُت امے عنوان عجیب لہجہ اوس مول چھُ ونان نیٚچوِس مُتعلِق مےٚ اوس نہٕ أمِس نِش زانٛہہ پتہٕ گۄناہ وٕچھمُت سرزد گژھان نہِ پنُن پان بناوُن ییٚمہِ ساتہٕ تسلیٖم گژھِ درِ اہلِ بیتس فرماو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شہید شوقہِ شہادت اوسُس اتے گٔے خبر سٲنِس علاقس منٛز فلٲنۍ شہید سُنٛد تشیٖح جناز چھُ مگر میٲنِس فرزندس أمِس شہید امیرس اوس تُلرِ ؤنۍمٕژ ٹۄپھ ٲسٕس دِژمٕژ بٕتھِس امے سۭتۍ اوسُس ورم بٕتھِس یعنی اکہِ حساب اوس بٮ۪مار مگر بوٗزُن شہید سٕنٛد تشیٖح چھُ دوٚپُن بابا بسا نیر مےٚ چھُ تشیٖح جناز چھُ یہِ اوس سانیو رزمندگانو منٛز اسی سۭتۍ اوس لڑان تمام چیٖز ؤلِو بہٕ گژھٕ أمۍ سٕنٛدِس تشیٖحس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تشیٖح گوٚو پتہٕ چھُ پانے شہید نقل کران کہِ تُہۍ کٔرۍوُن امام یاد تُہۍ کٔرِو امام سٕنٛز اطاعت یہِ امام نہ چھُنہٕ تۄہہِ کُنہِ جایہِ تنہا تراوان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تشیٖح اوس گژھان جنازس منٛز لُکھ ٲسۍ پکان أتھۍ منٛز وٕچھ مےٚ چوٗنکہِ امامس سۭتۍ اوسُن رشتہٕ قٲیِم گویا مےٚ ووت أچھن پردٕ نوٗرٲنی سوارا وٕچھ مےٚ کُن یِوان أمۍ کوٚر مےٚ سوال شہید امیر یہِ ناو اوس یہِ کیٛاہ دلیٖل چھِ بٕتھِس کیٛازِ چھُے ورم یہِ ما چھُ نتہٕ بوٚڑ کانٛہہ مسلہٕ کانٛہہ انسانس صبح شام کۭتیاہ دب لگان لۄکُٹ کونڈا چھُ ژامُت ٹۄپھ چھِ لٔجمٕژ أمۍ نوٗرٲنی سوار مےٚ تہِ کوٚر پننہِ جایہِ احساس کہِ پانہٕ ہُمن نٮ۪مازن ہُنٛد اجر ہیوٚتنَے آز حوالہٕ گژھُن
یم سات یہ اجر ون شہید امیر یہ کیا دلیل مت کورس خطاب مولا یہ چھم تلر ٹوف دسمس کیا بیدار اوس شنگت اوس نا مشکوک گو نا کس کیا نا حارث احمد یم سات مومن اس نظر تراوان یہ فوراً پرزناوان امس چھن پیوان پرژھنچ کرنچ ضرورت بس مت وونس مولا مے تلر دسمس اوے چھم یہ ورم اوے چھم بتھس زخم امام زمان تل پن دست مبارک یہ لوگن مے اتن مے لوگ شفا شفا لوگم یم سات واپس آس ات ساری سوال کران مل کورنم سوال مس امیر ژے اوس یہ ورما یہ دس یہ گو ٹھیک ات مز گوس مے کورن خطاب مے تہ کور نہ واپس سوال کی کہ امس گژھا یقین کہ یہ درو جنازس مز شرکت کرنس ات آس امام تو ام بخشوس شفا مگر ام سن کارنامہ ٲسِم پائی امس نیچوی سن پنہ جائے کورم یقین مگر باقین کور نہ بیان کیا ونو یمن اسا سو امامہ یمس معمولی انسانس محبس کونڈ آسی یس کن تہ جائے ام پتہ سنس مسئلہ حل پنہ جائے اونم یقین مگر باقین جائن کور نہ بیان شہید سن موچ لیکھان یم سات میون یہ فرزند شہید گو حالت اس بدنس یہ سوری بدن اس یمو بم دھماکو میزائلو سی دودمت مگر مے ہسا آو تمہ سات ہوت کت یقین سوری بدن دزت سوائے چھ یہ رخسار موجود صلی یہ نظر عنایت یا دنیا مز یم دنیا رشتہ کر مے ست قائم اور یہ رشتہ قائم کرناون خاطر یہ محبت امام یہ تسلیم گژھن عظیم درسگاہ اس درسگاہ کربو یتن جوانس ہچناوان کت کن تسلیم گژھن بزرگس ہچناوان کت کن تسلیم گژھن اکس لکچہ کور ہچناوان کت کن درگاہ اہل بیتس مز تسلیم اکس شیر خارس ہچناوان کت کن تسلیم اکس ماجہ بین ہچناوان کت کن تسلیم ہر جائے تسلیم ساروی اصحابو اہل بیتو مز انصارو مز ساروی کور تسلیم کانٛہہ روٗد نہٕ پتھ کینٛہہ یمن زیارتن مز امی عنوان خطاب کران امام ونان نہ یم تسلیم کر مگر عجیب اخ وجودہ دراو کربلاس مز یم عجیب تسلیم ہو یم عجیب اطاعت امام ہو یم عجیب محبت ہو کہے ونیو گویا بے نظیر محبت یس نہ کائناتس مز بی کنس ہستی ہو کہت سہ وجود نازنین شریکت الحسین جناب زینب یت ام محبت امام حسین ویژنو تیت ویژنو نا ہیوک نہ ویژنائت کس یس ام اطاعت امام زمان کر تس کر کس یس ام پیروی کر 8 رجب پہ عاشورا تا شام بی کان وجودہ چھن بی کان وجودہ چھن کس موج آس اس وچمت یمس ز فرزند شہید گژھان قتل گاہ مزی ان کم از کم دب نہ نظر کر اگر نہ ود مگر توت وچھا کتن چھ ڈولان توت ون کتن چھ ڈولان اور تاریخ لکھان یم سات آئی پن پان دتن دارت امہ اونٹ پہ گئی نہ کن جائے مین اون محمد کتن چھ بلکہ گئی اکسی جائے قتل گاہ کس رنرس اکسی جائے گئی شاید کنس ماج ماج ونمت یا زینب ہو کیا چھ اون ڈولان ہو کیا چھ محمد ڈولان یمن چھ نہ سار موجود کیا یمن چھ سار تنو نش آمت جدا کرنے شاید جناب زینبن آس یہ جواب دن مے چھ کورمت پنن فیصلہ مقدر حوال امام حسین علیہ السلام امس صبر دن اجر دن یہ ام سز کام بہ گھس نہ امہ بارگاہ ورائے بی کن جائے بی گئی نہ کن جائے خدا زان حال یم سات کاہ محرم یہ کاروان آو کڑن بی کجاو ووٹن پہ بیب ام پت ون قتل گاہ مز انم خدا زان حال جناب زینبن کیا وچ ام پالان پہ
کس حالت آیس اتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت وچن فراتس پہ کس حالت وچن قتل گاہ سرسی ام پت پیارے یہ دتک نو حکم یا امام زین العابدین یمن ونتو سوار بہنتو اس کرہو زیارت اس کرہو دیدار پنن عزیزن اس پیارہو اس کرہو رخصت بلکہ ونان تاریخ نہ بونٹ اتھے کن پکان یم سات قتل گاہ نزدیک گئی سارے بیب پن پان دان دارت مونٹو پہ ہر کان پنس پنس عزیزس دورا کان پنس جوان فرزندس گھان کان پنس بائیس گھان کان بیبا پنس باب سندس جسدس پہ گھان مگر اخ بیبا آئی ڈوکہ ڈوکہ تتھ جائے آئی یتن رسول خدا اس حسینہ حسینہ کران تتھ جائے بیٹھ یتن پوتر ماج اس حسینہ حسینہ کران تتھ جائے کورن قیام یتن حسن مجتبی امیر المومنین اس حسینہ حسینہ کران ازادارو کوتن آئی یتن وچن تیرن تو کانن ڈیر گمت بدنانہ اٹھیوان کیا سر رستی بدنا ڈولان مگر عجیب بدنا وچن ات وچن لباس لوٹ نمت یہ وچن گر سمنتل پامال گمت گویا بیڑ جناب زینب کیاز محبت اوسس نا شاید بوئے آیس امام حسین نت آسن حکمت پرزنائیت بوئے آیس امام حسین ڈوکہ ڈوکہ آئی یم تیر تو کان تلن اتے دتن صدا یل بدنس وچن لوٹ گومت یل وچنس امام موجود کیا سر وچن نیزس پہ صدا دتن ان داخل حسین اے میانہ غریب بایا تھی چکا میون بوئے حسین اجرکم علی اللہ دپوس پروردگارا واسطہ امی وقتک یل یہ مظلوم بین آئی پنن شہیدن دیدار کرنے رخصت منگنے آئی پروردگارا سانن بیمارن بخش شفا عالم اسلام اسکر فتح و نصرت کامیابی عطا رہبر معظم اسکر کامیابی عطا خداوندا سارنی کر زیارت چہردہ معصومین پاک نصیب شفاعت محمد آل محمد کر نصیب صدا دتن ان داخل حسین گویا پرزنو نے امام حسین میانہ بائی ژے لباسا لگت درایوک میانہ بائی ژے امام اوسی ژے چھک میون غریب یتن ڈولان آیا شہید چھا یتھے کن بے کفن ڈولان واریاہ فریاد جناب زینبن شاید آسنس ونمت میانہ بائی بہ بیہمے یتی مگر کیا کر محبت چون چھمنا یت سرس پت پت کس پکی میانہ بائی ات سرس لگنے نیز گرائے زینب مرہا یتی یت قتل گاہس مز مگر زینب کیا کرے بوئے امار پھیر ات سرس پت پت کیاز دیدار چھم کرن ازادارو تاریخ لکھان اخ مکرمہ یس بے کجا ووٹن پہ یمس زنجیر زولان کرت یمس کمر ڈکت یہ دربار ابن زیاد دورے نظر کران یہ بازار شام دورے ات سرس نظر کران میانہ بائی یس شہیدہ چھا کاسان یمس بدن آمت دفن کرن مگر سرس آسن گرائے لگان میانہ بائی یس شہیدہ چھا کن جائے یمس گرد آلود آس سریا تھر یمس رگہائے مبارک آسن جدا گمس ازادارو کتن کوس بس یل وز تر دربارس مز شاید دپن ول میل اطمینان ول میل سکون سانن زخمن مگر یان دربارس مز ژائی امام زین العابدین برہ برہ چھس جناب سکینہ ست چھس شاید ونن اطمینان ما میل ون ما گو سفر میون ختم مگر ازادارو نظر کر جناب زینبن تشت تلا وچن
عجیب سر اتھرا وچن ات تشت پہ خاک آلود سر گوئے سوئی مبارک خون آلود ریشے مبارک لبہائی مبارک خشک گمت رگہائی مبارک شاید الاتش الاتشک صدا اجرکم اللہ جناب زینبر کر نظر شاید ون سفر گو تمام مگر یزید یل وچن چوبے خیزران تلان ام پت لبہائی مبارکن ضرب لایان ضربر پر ضرب لایان شاید دیتن صدا یم سات لعین وچن ونا یا حسین آز کتی باب آزاسی باب امیر المومنین آزاسی دید فاطمہ زہرا آزاسی بڑی باب رسول خدا سوچی کس کان چک تشت پہ ڈولان جناب زینب اس پہ نظر دبنس لعینہ اگر نہ دیت چھ مگر زینب موین اگر نہ باب چھس زینب موین ول یزید چھ قائبس پاب پام دیوان اگر کوئی بد دعا کرے یہ دربار کائنات گچی کھنا
Hay Khudaydan sağ ol. Yavaş beni. Şov sayılasın. Saytan Allah. Belki karan yeşildir. Ya kamay yapam olsan. Hay hay. Hay araban. Ya Hüseyin. Az gümrün uğradı. Osuz nur sarı skaran pamuk pam. Osuz nur sarı şahsun, sıçıyer mardır. Olsun!
Zeynep'in naviyesi tevfik aysi. Yerden zor keli Cenab-ı Zeynep. Öz bir kardeş. Yerden zor keli Cenab-ı İmam Hüseyin kavran zerdi amma tam gel safın tahan drahav deştimanlı sar İmam Hüseyin'un yor bir zaynabız koçu andar asay beni de gürasın var. Parvardigara sani adına tazi döri fez pannes bargasmaz kabul. Khudavanda sani mahonal vat nazbar turbat seyyid şuhada. Bar turbat Fatıma Zahra.
खुदावंद आज कर हकीकी मोहब्बत इमाम हुसैन अता, मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर अता, ज़ियारत चहरदा मासूमीन पाक अलैहिमुस्सलाम कर नसीब, शफात मुहम्मद व आल मुहम्मद कर नसीब, परवरदिगार मोल्ते मासिद व आमन मुत नाम बनाम हाजात था रवा, हाज़रीन इन हाजात था रवा, मुल्तमसीन इन हाजात था रवा, साहिब नज़र सिंध हाजात था रवा, खुदावंदा बहके इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम बारिलाहा कुल मरीज बेमारन बख्श शफा, ला इलाज मर्जन मज मुब्तला बेमारन बख्श शफा, खुदावंदा मद नजर बेमारन बख्श शफा, हाज़रीन मज बेमार दार तिमन बेमारन बख्श शफा, खुदावंदा सानन जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्य लुत्फुक दवा, खुदावंदा बहके हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बारिलाहा सान कौम जवान नौजवान था सही सलामत, ईमान कामिल सेहत कामिल करकता, इल्म बहार करकता, ईमान बहार करकता, इम बेरोजगार तिमन करबा इज्जत रोजगार अता, इम रोजगार चता कुरमत तिमन कर वसअत रोजी अता, खुदावंदा बहके इस्मत कुबरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगार आसानन माजन बेनन कोरन कर इफ़्फ़त व आबरू अता, शर्म व हया करुक अता, इज्जत व आबरू करुक अता, खुदावंदा बहक मोहम्मद व आल मोहम्मद इमाम ज़मान अस्कर ज़िन फरज अता, मारिफत इमाम ज़मान कर नसीब, बा मुंतज़िरान इमाम ज़मान कर महशूर, खुदावंदा बसदक़े इमाम ज़मान आयतुल्लाह ख़ामिना आयतुल्लाह सीस्तानी बाकी मराज इज़ाम उलमाए दीन था सही व सलामत, रोज बरोज करुक इज्जत व आबरू अता, दुश्मनान इस्लाम करुक नेस्त नाबूद, दुश्मनान अहले बैत करुक नेस्त नाबूद, तकफीरियत करुन नेस्त नाबूद, आलम इस्लाम अस्कर फतह नुसरत कामयाबी अता, इनकलाब इस्लाम ईरान अस्कर कामयाबी अता, हिज़्बुल्लाह लबनान अस्कर कामयाबी अता, खुदावंदा बहक मोहम्मद आल मोहम्मद अज फितने आखिर ज़मान था दर अमान, आक़िबत भी ईमान कराता, सानन अमवात गुज़श्तगानन कर मग़फ़िरत, सानन उलमाए आलामन मराज इज़ामन कर मग़फ़िरत, अमवात हाज़रीनन कर मग़फ़िरत, अमवात नाज़रीनन कर मग़फ़िरत, आग़ायान मरहूमन कर मग़फ़िरत, खुदावंदा बहक मोहम्मद आल मोहम्मद ताज़ मरहूमीनन कर मग़फ़िरत, अमिस्ताज़ मरहूम अज कर मग़फ़िरत, कब्र कर उस पर नूर, रूह कर उस मसरूर, बिहुर्मतिल फ़ातिहा।